Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, di dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Okay. Okay, Garad. Agbuya kayo. Irugi tayo dito yung pakasalitaan ni Dalen nga napuluan, Timam Martek. Idi kalman laeng nga pasyat ti pakasalitaan ni Dalen. Sagudahin nga ti surat ti pakasalitaan ni Dalen nga napuluan, Timam Martek. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tamadamak manen ngaglaklako iti tinudok, barbecue, kamotikyo. Kasto tiraramidak manong nemi no kasta nga bumikat ken mumalem. Before alas 10, before alas 3, agsusurok manen kaya dumaduma abalbalay dito barangay mi ken kabangiba nga barangay. Barbecue! Banana Q! Oh! Dalen! Dito man! Nabanak manong nemi ti may nga pag-uumangan di kiti lalaki ken babae. Madaman sakit ti marites kada maritos. Naging nalako maya. Pagpagsunay. Alas 3 gayon manen. Merienda manen. Lagi nagpaalang nga rin pare Ruben. Nakapagkatuwetek. O sige. Makayol. Ba't saan sa umanay dat? Lakob si Kadalen. Umanay, dapat lang inak no kasublian, manong. Alakit na. Sige ni, rugyate ka rin. Handa na pan naggatang gimatang tiya soft drinks, manong nemi, ket daytat. Nagbilang ang pudlata, numanot alanda. Kuhain, manong. Ket sige, agbilang ka mata. Nalpasi tayo, manong Ruben. O, kumusta biyag? Kastoy. Kadabi kami na di mo pala kami pagawin ni Merto. Si Kamit. Pangipalpalag ko kalati tao kakurkura. Sabi ko bang guraim ni Merto kat asawam. Uri awan asasawak dumamartek. Numanin kidayan nak ni Mang Ruben manong nemi babaero na ito nga tao. Kumidda-kidday. Amo na nga masulsulisog kabutan na bayagan manong nemi. Natikagan ng titalon ko. Tanabayagan manong nemi nga pinagtalo ko ni Merto. Takasano nga jak pagtalawin manong. Awmat sa Sarbina. Himbas ko ngagtrabaho tatno iso itibang biyag kada kami ngam siyakmet timang bibiyag kan kuana. Babayan ti pa naglako kiti kakanin. Kada dumaduma pamuspusan tapno da kwarta kay gatang kot bagas sidaan kada dumapay. No muna manong nemi kat adda iti college ni Liling inaunang anak mi. Idinto ta adda ti high school ni June. Man alapya kumamat manong. Nga oray kumamat no papakpakan laeng. No saan ko mga kasya ti madingaramid na. Abos na mauma akon nga makangangot ti kat arak. Maumuma akon manong nemi nga daasawak nga mamarte. Teko nada nga dimas usawan. Hagasang pagkape na ti arak. Imbes kumait ang plak ti kape, tapos iso ti kapyad na ti bigat, haan? Dumawat ti kwarta kat mapanggumatang iti Red Horse. Pagkape na ti arak, mat. Nabayagpagid din ama nung naming nga jak na karaman. Wen, tada ko mga ganas mo makinaig, makilailo, tikas kang kuha na mamarte. Tikang pakit agkakaidan manong. Wala ganas ko. Awan, napulos. Awan sila sarili tilapsat nga dakan niya. No, saan ko mga nagbaling nga mamartek, manong nemi ni Muerto, saan ko mga matakastoy karigat, di pa nagbiyak mi. Okay man pala, idi, suna. Idi damo mi tiagden na, nang runa, idi may pasngayan, tinauna nga anak mi, nakagagat nga pasada tricycle, uno saan kat mapan na
nagtrabaho ti construction. Nagruna lang roden idadan ni John. Adan Junior ko kunan. Kituston ti dua. So nagpalay kita kun mano. Nakapimpintas ti biyag mi. Yung ti pakasdaawak. No apa nga nagbalbaliw ti asawa. Nagbalimutan nga mamartek. Saan nga nagtrabaho, saan nga usawan. Di pagpintasan naman kid di manong akit saan nakakabilin. Di nakpakinabil. Di makadakis manong. Nakadakdakis unay. Manong Nemi. Agsang sangit ti anak ko. Ngayon na una. Abay. Di tatang. Abay di tatang. Una alano, arakop lang di may isang ama kada bisito sa bali man tubranan. Igaman naman din di barokong ko. Ana. Napartek ngamin. Kinapudno na nanang. At tapay digid-digund daw nga rabii nga makariingak ang karkarawain nak ni tatang. Apit talang ibagam. Apit talang. Ngurod kayat nga agapa kayo. Tadyak ngurod kayat nga maamuan ti tao. Diyos ko ay. Marami dapat laing data nabartag suna. Kinasaritak manong Nemi ni Merto idi. Merto, makatiman. Itatawan pa inom mo. Makatiman tagsarita na lapat. Ano na tayo? Apa yung problema? Kagaging ko kunapay. Agi pulpulong kanya tinaunang anak mo. Hapaunay kamatin. Di ka lang mabiin. Anuan naman di pulpulong na saan ko mapuputan. Nabarte ka nga rod. Takamin ka kinamamartik mo. Pati anak mo pakibiyangan pa yan. Anak pa yung asawa. Ito mo matgamin kayat. O makinam. Di mapuputa mo lang. Raramidam. Mapuputa mo lang. Sige, agreho ka. Hayop ka. Nagtalaw ka. Nagtalaw ka dito nga balay. Nagtalaw ka. Nagtalaw ka. Di na kaya't idi tagtalaw manong Nemi. Alakit no saan di saan ko nak barbaring saan na nga ulitin. Tinaminsan manin manong Nemi nga nabartek. Nagkis ti anak ko manong Nemi nga nauna, bimangunak, kat sadyahin na yung matangak mismo tararamidan ti ayop nga asawak. Ayop ka! Perming pangko ti amin nga pigsak ka ng kugtar kang kuha na manong. Kalpasan naman ng Nemi. Kaduwak pa yan ni June nga nang ulod-ulod kang kuha nga nang irwar iti balay. Sa amin nga pinastrek man, makamukad tan na karamyang ka. Ayop nga talaga na yata nga ama. Hapaw na yan. Ure gumamadlat na mamartek do saan na nga paki. Oh, Diyos ko. Kinapudno naman ng Nemi. Kabuta sa amin, nga mapapanaw isuna tag subli-subli. Nuwapya sa amin paspastriken nga sa amin sa anin nga umyan dito balay. Nalimadan manong Nemi na kinasarita mi di kapitan. Imbagami kang kuha na ti mismo manong Nemi nga paspasamak. Itinalimid na angay iti panagsasarita mi ti sangwanan ti barangay council. Anong Nemi? Pinagpili-pili da ni Merto. Pili-pili ka, Merto. May balot ka? Wano, pumanaw ka ito dito nga lugar. Kapitan, saan kong doon ngululitan, Kapitan? Aging ka nga amom ti uminom. Aging ka sa mo may kat ti bisyong harak. Talaga nga maulit-ulit to. Duwalat pagpilyam. Awalat may katlo nga pagpilyanan, Kapitan. Nung mapakawadak dagiti pamilyak, api nga, pumanawak kumapailaing, kin mabaludak, saan da ka kano mapakawan. No saan ka nga pumanaw, patiludak at pulis, kin pabaludak ka. Ay pili-pila ka. Pumanaw dito nga lugar, saan ang nagsubsubli, buno may balot ka.
Pili-pili ka. Pinili ti asawak manunemi tagtalaw. Ngagkari nga saan nga agsubli. Nga nakasuratan nga pinirmaan na nga santon nga agsubsubli. Bahali arig na matlayang manunemi siya babalod. Iso na lang ta. Asaan nga adda iti uneg ti karsel no ikit nawaya. Iti kayat nga ramiden. Sa dinuman ti kayat nga papanan. No ulit-ulitin nila ta tagbarbartek kat kalbasan na kat agbastos no aramiden na ti kasi inaramid na kinilili. Sigurado nga mapapatay na. Tapos nga ron tinapasama kiti asawak manunemi manipod met idin taawanen imbilang min nga talaga nga balo akon kanawanen ti ama di kiti tuwangan nako. Intultuloy ko nga ron manunemi tinangisakat ti panagbiag mi dakam nga giina babaen iti anyaman na pamuspusan agramidak iti ka nak isusur nga ilako nga merienda. Kata, napipia. Sada, aramatan mi nga pagbiag, manunemi, nabinasmet ka dito sa aming bayadan, ti danom, hanggang magkaskasera, kuryente, agin inot kami. Agin ka nagkalit sa nilili, manunemi, kat napanan iti syudad, agkaskaseran sa jay. No kasta nga awang trabaho na, uno awang klase na manunemi, agtrabaho. Umay sa marungkar no mailiw. Ngem saan nga kada lawas nga gawid. Sayangin na manunemi iti aal daw nga saan nga panagtrabaho. Kaya't nang sa working student ni Lily, manunemi. Kaya nung tabagkurkurangan na sweldo na, dumawat mat kanyak, ikak mat. Idin to taridyon, manunemi kad adda pa lang iti high school. Wan, manunemi nakiktutak. Iti sipaten ni Mang Ruben ti abagag. Ay! Manong, alali manong, chansing. Pagpagunyan da ka, manong, kunak. Tapno mabayadan tayo gawid kan. Ay, kami nga nakaunurag ti pampanunote. Pare, malaglagip na ni Merto. Di ba, nakasuratan hindi ka, anong nagsubli. Nakasuratan ba baga kasuratan? Oy, awang palimin ka di lumtaw. Amokmat ka di nga, nagsasalita kayo di ka katakapitan. Talibag kayo. Ana, di ka mailiw. Agunin ka lang ka na kami at sulbari bit problema. Di kami pari Dennis. Wala. Conforme ka datan, no? Sino katakamit kayat mo? Dalhin, nga mga FTL mo. Di ka ba? Mano amin. Imbagak mano. Keep the change. Kababayin mo, mano, katakta. Check ay katayo, di mo ikatan change. Ito may pasyar na rabi. Tula amin. Pasyar na, ada asawak. No, di ba? Ibilang yung natayan ni Merto. So, hindi ko mapailang mat, nga napapantili mo. Bam, umayak to. Di magpindasan na manunemi kahit sambot ng imay. Tao may akit sangwak ang Jack entertainin. Nagsipod ta. Hamot pa'y natay ni Merto. No natay kumanakit so. Sa may sadasawa na. Saglaki di kaya. No pa'y may iliwak met manong na Jack libak. Uri di adapay lang ni Merto ito eh. Nabayakin mano. Tawanin din na palabas. Jack pakit malaglagipan. Jack pakit amon no anati naganas ko, no? Awanin basta as in nga, awanin ti panunod ko. Nami ti may sa nga malem, manong nami nga gap-gapok nga napannaglako. Awang pa ni John, manong nami, tadi pa si Mang Pet manipot ti eskwela. Idadag tuk-tuk-tuk, itiri daw. Sineta, mabitla eh. Mabitlang tumayon. Sineta ya? Idi mailukat tiri daw manong nami nakiktutak. Merto? Manong nami indrekip ko nga imbalbag tiri daw. Ni Merto. Merto, abad da ka. Diba, da pinirmaam ka kasuratan nga saan kag subsubli? Abad da ka.
Ilokat mo kuma tiri daw. Pastor ka na. Awan ti daka sa rantak. Kinawang ka ti madlaw mo kanya. Madlaw nga niya. Timerto idi manong naming nga nakitak. Idi pumanaw kat burangan. Rusanger ti rupa na. Nadugyot ti langana. Nakutong. Gabot na kinamamartek na. Ngimita manong nami. Kaslay di baro pa lang tilangana. Nagkwapo. Nagbanglo. Dalen, please. Una nga, ada kasuratan nga, saan ka subsubli? Numamo ni Kapitan nga dak. Siyempre, payaban na kung umay dito. Nagbalbaliw ako. Inikat ko nagbarte. Saan ako naman marte? Iso naasikaso kong tibagi. Mabaling ka ting ilokat mo tiri daw, please. Sige, mabit lang aron. Pastor ka na, mabalin. Waya mo tiri daw. Winaya akmano. Simurek. Sinong kaduam? Awan pa ni June. Nilili at the syudad. Nagbasbasa, agtrabaho. Nagsubliak. Takait ko sulnitan di kita nagkurangak ka na kayo. Asawa na pa lang. Agasawa ta. Handa mo't pinagsina. Kahit kung humanay panignek ka na kayo. Nasa baling nga mayroon tuloy ito eh. Kahit kung kasulnitan di kita nagkurangak ka na kayo. Dalin. Una na ka din sa bali. Nga lalaki di biyag mo. Pay. Kidawan to. Check to kayatin. Mamartek kayo. Sana ko nang parpartek. Si Kapela tipat-patek ko. Kanya tamok. Baka may kalag bakasyon. Namang sarong ka na anak mo. Sakan tumilag subli sa di Pangasinan. Nga mapamusang petang ti pamilyam. Tapno mamati ka. Awatan nakmanan. Kat sa anak to nga pumanaw. Awan nas ka ng subliak sa di Pangasinan. Ada dito ti pamilyak. Da kayo nga ti pamilyak. Di ka di pala mamati. Sa balin nga meron si Mangpet. No mamarte ka kamanidi. Imita kat saanin. Kan mailiwakan ka. Mabaling ka din nga. Hoy! Hanggang umasdag. Merto! 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 Napanakit din inig ka na antek sumbangin na pingping ko manong nami sanakit inamalanan di kidibibig ko. Madlaw na siguro manong nami agmarmarabasa di kidibibig ko. Madlaw na nga mailiwak. Aulawan anugutek nga mailiwak. Nabayagan daydi. Kahit gaputo na kairwamak nga bibig ti mga amal amang nut-nut-tut karigi di bibig ko. Kasla ka barbaro ni ayat ka na kami manong kahit binalas kumet day tangagin. Naging narakop kami tinairut. Pakawanin karigid na basbasulak ka na kayo. Dalen. Kadatuya kita mga sulnit karigid na kurkurangak. Dalen, I love you. Oh, Merto. Dalen. Merto. Ano talaga nga nagbalbaliw ka? Sige. Mailiwak mo ka talaga kahit nagpintas mo takastit lang nga. Nagpuhapo ka, nagbanglo ka, saan ka nga gat-arak, saan ka nga gat-sigarilyo. Oh, Merto. Sinakroy nak ti asawak manong name ka din si Reknak iti silad ni. Wen sa nakimpaida iti kama inoksob nan terwaten na tilangin bripnat na bati. Idi oksuban na terwatek. Ket tunggal maloko isan nga paset ti bagik. Agkan na, dilpatan na. Oh, Merto. Madun nga tawin, Merto. Huwag nato nga tawin.
Iso nga to ay katang agsulnit kada kinakurangan ka na kaya. Oh, nabayagan nga awan tinang karamkam ti mansanas kumerto. To ay kita mang karamkam. Oh, ah, nasakit? Oh, okay lang. Oh, Merto. Oh, Merto. 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 Ureg lawa kasangit manong name Jack expectarin nga tayo tanga malem. Ket may ipanti na bayagin nga panakawaw kan panakailiw ko. Gapot kas tahunay manong name kas lakam la mailiwan nga padpada. Nagrunay di adan iti baba, iti nagbaitan, di kiti legs ko, ti ulo ni Merto, kat kastaunay, iti panagigup na Oh, Merto, nagmayat, mariknak man, enti kasti raramiden, ta ididamo, Merto, Diyakon may ladawan, ti imnas nga nakbarikrik na, mapadpadasak manen na marikreknak manen di kasto yung araramiden no ko ni Merto manong nimi tinda pa nang isarek ti dila na sa napagkutsi-kutsin nga idakiwas iti udeg ti kuweba. Oh, Merto. Nagmayat nga ore ko la isurot ti patong ko nga mga umato no kastang sepsepan na wano dilan. Merto. Timbag lagi din manong name ita naladaw ni June nga si Mangpet itiday di nga malem itiday di nga agsipnget. Agsipnget lang aruden manong name panagluluto kuman nga maddakam pa lang ti uneg ti silad nga gabgab po. Numanen ibagak manong name nga mapanakon. Manen Merto. Numanen nagsabat tirik nami manong name no kasta nga mapanakon asidega kon no kunana sinabat kami ket kasta one ti panagkinayat ket mi. Sakto mat sumublat manong nimi nga kinrabaw tugawak tong iyukuyok manong nimi nagmayat. Merto. Merto mapanak. Merto. Merto. Santo bumangon manon naming erapin na kinikinite nagkakaram kaman di kiti mansanas nga kamay mayat manon naming sa amin tumanin ipitlo ipabimpat mi kumapay manon naming imisumatin nga sumangpet ni John dan tinaktangin ako di sige araten. Sige, tayo nakagluto. Naginiliw ka nga gama. Senior ken junior. Punad. Nakarang nagsagak nga rod nga nangisagano ti pangrabi imi nga talo manong nemi. Abag isumit, alis to lang enti prosko manong nemi. Detay taba ti baboy. Ket inakalalis to ng rice cook. Dati pagpalok ng mano at naganan. Itay pahalang karnet ogsa. Sa kuinik ka ni tinabati baboy mano. Apaw. Agangutan mano nimi nga. Nagimas na dan. Dalen. Karnet ogsa. Napalag sa tabati karne baboy. Apaw. Nagimasen. Maggayan di. Gusto ko na ya. Ket, nabay ko inyur uray kang kanda, tapalag ng karne ogsa. Kasta! Kalbasan tayo sa ni John, tinulungan. Makan John, maganda yun. John, uwan ba? Umaya ko. Kasto ko rin panagarupob na ko ng nagimas. Kas kaimas mo. Namum na di ko kinangot na ito at di ko palag nga ogsa. Kasi tiraman di ko. Di ka man. Iso ngagpaaduak manin. Ang charge kami. Tap nagpatpat nagtanamadamdam. Stunan. Kat ustunan ko manong naming imdi adda kami man iti silid mi. Detje ha? Kasla kam na nakapag-recharge manong naming. Kasla adakil tinaitulong
Tiki, kinaldumi, manunimi nga dugyo, ken karni ti palag nga ugsang at tabana, baw, adaman iti rugsa naman. Oh, oh, Roberto. Nakalaleng ka. No sana ko mga naglaykit, baka adaman iti handa ko maadin ni June. I love you. Saan kayo nga panawan? Ano ko rin, Bram? Bra, di tulungan ka. Agluto ka, naglako iti nakyo ka nakamutikyo. Kada tinudok. Ada kwarta dito ay. Mabalintang puunan. Puunan? Mabalintang ti mapanagangkat ka di kitibibing ka. Pasilpan na rin balay. Ti produkto na di kitay delicacies. Delicacies. Ito nga ito may gumatang dito no santang isurso. Di man kita tayo dyan kwa. Cruising, iti highway. Di ba yan? Na mabalintang upahan na dyan cruising, damianan na. Manglinong talang. Umana iti gastusan na ko ma. Medyo pa nakalinti kwarta ng ornong ko. Nasihat no kasta nga ron? Apo mamartek. Sana ko na mamartek. Nalipata mo uminom. Uminom, basi-basid lang. Ganikat ko na may pinsan at sigarilyo. Katat na mamati ka, mabit lang yung tirawan ko di kwarta. Inroar naman nung nami, hala, taktakil kaya? Mano dito eh? 300 lang nito. 300 nga? 300,000. Ala, kaya nung paupanda di lute, sa tapatak niran, tikas lang tayo talipapa, sa adamatan ko pagturugan na nukat sa dyan, panakakwarto na. Di ba yan? Mayat nukas ta? Sa anak nung nagsursursurpay, sa anin. Umay data dumano nen, di kita mayat nga gumatang iti delicacies. Nagluto na sa dyan. Sa dyan nga banana Q. No kayat mo, barbecue pa, sa alang nga delicacies, pulutan pa. Mayat Merto, sabi ko matasanak lang ang tagtagainap. Saan ka lang tagtagainap? Isungar nga nagkawid akong kalpasan nga nakaurnuhak tipuunan. Tap nyo kastagat umasin sumatan di biyak tayo. Kintap na makapagsulnita kada kayo. Oh, Merto. Merto. Alamanin, Merto. Alamanin. Uwe. Nangro na igam ko dati 300,000 pesos. Okay. Kasla bayad mo kanya ka. 300,000 pesos. Ketwen manong name. Maudi nga rikus. Idiredi nga rabi. Kat nasapa kami matlaang manong name nga bimangon. Iti asawak. Nagtinulong kami nga nangisagan at ipamigat, anong name. Kalpasan na, nang migat kami kat na panagbasa ni June. Malakip ko ang tawagan ni Lily, manong name. Hello, Mama, good morning. Anong oras sa klase man na? 9:00. Hindi hanggang madisturbo. Madamat trabaho, Mama. Ay, siyempre kak 4:00. Ito yung, masa nga, fast food. Rumara to nung 8. Siyempre, sagana, sakto mapanagbasa. Kuwanta ko man ay pandaman ko. Ano ma? Nagawid na ni papang mo. Anya? Ngayon mo ang pagnanagamanak sa bahay ni papang mo. Nakasingsing peten. Kinahanda 300,000 indad na kanya kapagpunan may tinegosyo. 300,000? Pagpunan may negosyo. Ano yung negosyo? Inistoryak manong name kinililing anak ko ti amin. Maraglag sa akin na. Ala? Pagbakasyon na ito nga ng mang,
Ah, awan nga awanan ti pagdanagak kini tatang ni papang gaputa sana na maramid no nalaos ti bartek naan ket sa mata nang barbartek hunayo. Sige, mamang agbakasyon na ti mabit kahit kumita na makita ni papang. Abag isumit man manong nemi iti may pastek main manong nemi ti pwesto mi nga pagkatangan ti delikasis ken adda pa extension naman ng nemi nga pagtunuan, pagbarbikuan, pagimpanadaan, pagaramidan, pagdisplayan ti pulutan. Bumanong nemi dagos ket nga nagganar. Pare Marto! Pare, kumay kami manda. Nagganangin nyo delikasis? Makapasabakit na kita. Makmakan. Eto ya. Man ko Tamala dinakdakan mo. Yung pare, gumatang kailan dito, yung hanga dito pag inuman nyo. Sabi may parit, awan dito tilsen sami eh. Kita, depende ano sa sino. Mawalimit, nga mitilikod. Ito saan ito nagtagtagari at na akong problema. Kinawan ti mabarbartek. Awan ti mabarbartek. Kasi na di ka man lamang martek ini. Hindi mareng, mitakit hanin. When mat kami, Mang Ruben, saan yung solisogin ko ti anak at asawak? Amo naman ito binom, ngayon pakikisama lang. Alagit, celebraran dati panagsublim, pare Mardo. Ala, sige nga isa ganak di talikod. Ngayon, huwag lang gulo awan ti ako Sa bagay, awan mat kiti agreklamo no, awan ti kaso. Baliktad pare, baliktad. Awan kaso na awan nagreklamo ko na. Ay, wala Manong na may nakidanggay ti asawak ngam talaga akong kontrolin na. Madlaw mo nga nabarte kaya nakikasangsangon na ang iso na limpyo pa ilaeng. Amo na nga tipaan o sino man na kita gringo. Amo na napagawidan ida. Tapos doon kastakat saan nga manayon ang pay ti inom da. Wan manong. Kasta itan ti biyag ni Merto. Saan nga mamartek. Gaputa. Nasingpeten. Amo naman tiwinom, ngayon pakikasama lang. Ket gaputa, han mateng nga mabarbarte, dandani manon nemi in rinabi. Sa klasa kam na sumardin no kasta nga agreglaan. Inumalpas tumanin tiregla, alamanin panakpak mano. Irinak bakasyon manon nemi ni Dili, nagpakpakawan ti ama na kengkuana. Wan mano. Naman pa danig ni subagmano nga nakaammo nakadamag tikas di idi nga ramid ni Merto iti anak mi. Ngem sa anak kanig na mga agwarwaras. Adalig iti saan nga mamati, adaman ti mamati, ngem aging nga napukaw na yung pinsan ti amin day nga damag. Nakaruna nga roden di agraduaren manon nemi ti anak mi nga ni Lily babay ni ti kurso ng accountancy. Nerwar na ti board na kanagdamay tang maupobisina ti bangko sa syudad. Irin to tani June manon nemi idimit lang syudad ti pagbasaan na taadda ni ti college agkas kasera nga tuwang agkapsat. Entol-toli mi manon nemi tinegosyo mi kay ni Merto. Ejay, aging kang alimbawa di makel. Sa langin nga pagkatangan iti pulutan no tiket talaga nga nairantan nga pag-iinuman. Pulutan stand. Naglako kami pa yan, ti mainom, arak, manong nemi, imadon di kiti empleyado mi. Nagbalin kami nga own and manage na kami nga kasawa. Dumatan din ka kompetensya mi, itinayta nga cruising, nagbalin nga, dadig iti talipapa. Ngem sanda, hampulos nga mapukaw manong nemi ti customer mi, kapatad na kam ti highway, ado di kiti aggapo iti amyanan nga dumagas, nga ipaabagatan da kanig iti tupi, kenda dumapay, bibingka, kenda dumapay, nga delikasis. At dapat kiti aggapo iti aabagatan nga paamyanan nga dumagas. As tamat iti pulutan stand, manong nemi. At dapat yan di kita putahe mo nung umayda daydayon, nga kwa, at ay sekreto lang tay adobo nga karnet banyas kada beklat tay tumatayaw dentad dumapay manong nemi
Tiamok ini kat saanin nga. Maurnos ken natalina ay nasaliwanwan ti panagbiag. Nasladyak idi kamailan manon naming isakat ti masakbayan na kiti anak ko. Kalbasan nga pinagtalaw ko ti asawak gabutikas diyan kinamamartek na. Ti mamartek nagbalinen nga nakasingsingpet manon nami. Nga wanit sa pulak pahay kang kuana. Dito nga ron ti pagkasalita kadagyaman naklauna iti anus mo nang ipasa manon nami. At sabay ko nga, tadawat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan tibiyag, kanagitipadak, kadimngeg, kanagbuya, more power to your program, marang nami, and God bless. To'y nga dadagyaman nga pagayam mo, dalin. Thank you, king kadalin. Thank you ka man nagsurat. Thank you mat kadagita nagbuya.